وعليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم. السلام عليكم. Jemaat bergimnasi bulan aydan bizim Sokodin kafesinin usta Yetim Sayfullah Abdullayeviç өзінің кішілігін жоғалтқан анда документлары, водительское удостоверениялары шуңа кім тапса Соkodинға или бізге мәчеткә китереп бирсәгез, бик әйбәт була, Аллаһ Тәгаләнең әҗр савапларын насыйп етсен. إلهي من ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Birine sıkıntı aksakallar ise minnem.